Kaitor bahai ke nokha saldok bai bebak swngchar no snambai kya kia science hawo o university swngchar swrwngmung million of years nangkha nei hake bubo soi bahai ke chang Bible ni kogno kubui ni poito khlai nei tamukhe Bible ni kogle tatal ungbe manya Bible ungkha poito khlaijak na ni chukjak Bible no bahai ke chang poito khlai sugwi man ang already video snamkha a video ni link description no roi ranai kubui ko khe Bible science ni against ya pia ba hypothesis science ke Bible ni against kok sau te Bible bo aba hai science no support khlaya eba gosia hake phaidi tabu o swngchar kubui da nokha saldok bai snamjakha eba science sama hai million of years nangkha o kok ni answer nai layane lamrama chapter 20 verse 11 Bible hai misho tamnin ke suprayo nokha saldogo ha tijlang te aro tongmarok no stambai kha te salsini ni saloke lenglakha Bible clear ke sawa nokha saldok ni bisingo no o swngchar complete ke snamjakha abo million years baya ke science o topic no samani wrong bahai kha abono bochung cherei nai lenai tamni hunke Bible sama bai borok ni sama milia eba wrong angkhano borok ni amjokmong million of years bahai ke phaikya fuluk maringkha yapango kaitor adam bai ebi borok no snampro pregnant ingi bo go langma chengsa drop ni simis namya bo waisa bai kaijakna umor khese snamkha adam bai ebino yapang chapter 2 verse 21 te 24 butango Bible saw adam bai ebino snambai kheno kaitor borok no kairikha je salo snamjago a salo no borok no kairikha pia science ogogno saya je salo srishtingo a salo bo bahai ke kaijage mannai omongkha science ni swngmung eba logic pia salja ni salo adam no snam puruno bo okra umor ke snamjak science ke snamjak ma salno rutukla bo busuk okra eba busuk umor ni borok thotok abono si science lekhanai adam no okra nugui science ke bo salja ni salo okra ngi mano nei borok ni logic go phunugya bo okra nani umor 30 to 40 years nangkhana nei sanai omo haikeno kaitors na mani kubuni mani rok tui holong ha akorok naikhe millions of year ni hisab phunogo science aboni bagino science ke o swngchar form mani millions of year nangkha meisao keba kaitor ke a millions of year chora nangna to mani no saldok baino sna america science ni hisab soi ngi mano pia Bible ni kogno gosia ni bagai swngchar snamjakmani millions of year hinai samani abo soya Bible science ni wrong no correct khlaimano but science Bible ni chaya no phunube mangla Bible wrong ngi simanya kia baksa bororok sau Bible o salja nei creation econo sajakone abo literal deya eba literal salya abo symbolic meaning long period no bujogo baksa Christian rok suda okogno sawai evolution theory by se Bible no agree khaina nayo borok sawo nokha saldok bai kaitor swngchar snamani nokha saldok ni bebak salja salno long period of time ni symbolic meaning si nei keba abo totally wrong jin sawimano nokha saldogo kaitor adam no snamkha tumung no bebak sal million of years ngi tongke adam ni umor bo million of years engkhamon tamukhe ya phang chapter 5 verse 5 Bible sawo adam ni total umor 930 years sibo o swngcharo tongka nei orno chung saimano 6 literal 6 days baino kaitor o swngchar no snamkha millions of year baya tamukhe okogno kubui hakeni wan sumana bo comment khlai sati ti omo haite bo Bible ni kubui korno sinamo chungge tokhe o AWR3 channel no subscribe khlai gorangai nadi hambai